Me religion. Now with me religion, I skate. I could just go on YouTube. What about them? So that is what I'm saying. We parliament. It's wrong. Dr. Likee or Dr. Wine. I'm telling you. It's over 2 years. We've been pardoning a lot of things. Abranti, your friend Khalifa. Na most of times, yeah, na muta yenhu. Ono enamrebi. Abranti bi kuja ne naya. Oma no den ensa. Efa ya kache ne se DNT. Ene osu ujane nai egu baby a eho enye. Na sabredi or the warning kesiye ede ama Dr. Likee. Se etoda ne skate ni bi oha oya. Itian kremu sum. Na enkremufuo eni nye ho. Na oma pile egu ho a ne da omo beka omo ho no ebe yensem bebre. Oka nsem we ba wabra okuhia Mr. Carter ewo pure drive eso. Ena odi omo grievances de eto ho. Se Dr. Likee skit na oye no. Edru bra ewo so hwe yie. Sanse wan hwe yie ne senkremufo sori a ebe yensem bebre. Na ode Avram Ben Moshe ede sofu wusu bempa ebra okoma prophecy bi se eye imam obewu imam enwu a omo ebu otwi ekọ na sorry dem wa na nke de omo koye de na nke omo anenim no ni nyina waka ewa ha eka bongo ideas de enso esan edeka ho ose enkremofo entimi ni kristofo ho few tie den ena etoda kristofo etimi edi enkremofo ho few enu nti ono de eye se Mr. Carter busa asa question no because nenka omo pile gu hwa ne dani drua enenka omo bema eye Dr. Likee ene ne crew ehunu se matches wo he opa se ija eni di achire Abrante ne kasa ne ni abri pa ma Mr. Carter kura ka che ne say eh uye nipa wo kasa amanfo tie nkofo di wachi enu ntu ase de wo kan de ase we incite nkofo bi so mo nkudi Likee ni crew ne bone eno se da bi nya de a wo incite omo betimi aye videos e de afa zongo ho because no obi oti zongo bia ena ye kramuni o make mention of Asante Hene eye menhia eben zongo enso Asante Hene enye kramuni inti omo betimi aye skit e de afa zongo fo ho na emom so omu di esom ne ho few de se wo mo ye sala no omo ni abre na won hwe ne Dr. Likee akwakofa kramufo atare ne hye no na wode etwa ne skit na wodi som ne ho few de wo se wo ka kire ne se oma ne enye ne first and last enye sa na so omo sori a ebeji ni panyina ansem na 1992 so omo kai asem wesi ye ewo Kumase ha empanyimfo nyina Central Police Station police fo nyina adwane omo ntimi nyina no so omo mpesa saa de ni bibesi a Dr. Likee untwa saa de no eso Me religion. Now with me religion, I skate. I could just go on YouTube. What about them? Na me ma say, move by bronya. Me ma fa akuko kwa ye bronya idea. Let me nam keje chayesa. Have you ever seen Muslim doing that? So why are you using them? I don't have any. Exactly. So why are you using the Muslim to make a skate and make money on YouTube? So that is what I'm saying. We parliament. It's wrong. Dr. Likee or Dr. Wine. I'm telling you. It's over 2 years. We've been pardoning a lot of things. We didn't come to him. Maybe today I break this news. If we pal a lot of them, one day he will have a problem. I'm telling you, this is Ghana. Ghana is ruled by the law. You cannot use somebody's religion and make skirt and make money. So until Dr. Likee, perhaps any big on your only production, a you be a commission no then act. And I can say, Ebasa, Ukaisa 1992, Obikotia Quran, Wakajetia, Nausa. Do you know what happened in Kumasi here? Tell me. That was the first fight that happened between the Muslims and non-Muslims in Ashanti region. Do you know what happened? And after that, even Central Police, as a police for in Adjani. What more in Adjani? What police men bet imagine now? What much yenu animu be? Any yana Sheikh Tawfik any man of ina ya machi Allahu Akbar. Ya co-op Central. What more in Adjani? 1992. I was very young guy. And the Kumasi anomunu say ya pese Kumasi. Es asumujeba. Stop using 19th June 2024. They should take this note. I'm telling you, 18th June 2024. Okay. One day they will remember this video I do.
Some of the Muslim, some boy in a friend Bongo ideas. Didn't you see what happened? Yes. Abraham bin Moshe. Didn't you see what happened to him? Do you so people? Didn't you see what happened to him? Listen. They attack the Muslims, but we don't attack them. Listen. Let's tell the truth. Bachoti, you are very influential. Okay. People follow you. People love you. Okay. Because they perceive you to be very truthful. Yeah. Okay. Don't you see these things as kind of inciting? As a she'll be kutupa. No, I'm advising. Tobo. Advice ni buenya advice. But what I say? Minim say the way I say you are always aggressive. I know you say from minimum of personally say. Okay. But me from a nesse, you are always an aggressive person. I'm not an aggressive person. The way you I don't tolerate noises. That makes you aggressive. No, I don't tolerate noises. Me. Na say Asantini o yin na awokoji sika bebre Asantini ejina wono o yin mpapwa. And Asantini here aggressive. You need to stand on your right. Sometimes being aggressive means these things you are saying or Nina Wumbi. No, I can't cry. Dr. Likee, he should stop doing this sketch, not him alone. Anyone in Ghana who is doing sketch using the Muslim name. You can use a Zango. This is normal. Zango, not all Zangos are Muslims. Asantini, say what is Zango? Kufo, if you're in Zango side, now into a Muslim. We have many Christians who are not from Zango. Exactly, Muslim. So you can use some sketch from Zango, but in Islam, Sir Dr. Likee, wallahi, I'm not inciting the youth on him, but I am telling you the truth. All the big men know. We want to learn from what you are saying. Okay, go ahead. Okay, the American say, I don't want to. You are very influential, so I don't want you to tell us. No. And yes, I was trying to the production. I will be blunt on this. Okay. Say, as content creators, okay, we shouldn't make any skit concerning Muslim. You can do, but when it comes to the religion, you have to be very careful. Muslim is definitely attached to the religion. Na Ghana for bebre say money bibia boko de. Ghana for bebre na say omu busa ya brantie Khalifa se bibia boko se oba Ghana ha Christopher ene nkramofo ente bone na ohwe Dr. Likee ne skit ne kra na otwa na etise de wuhwe sini ne sini no wohwa ekirobon se ne sini na san kotufo enti Dr. Likee sini na otwa no a ode nkramofo esum ni bi ede ye example ewo no uhwe ede kowie a ekire no ya na ode afutuo ene ya na deba etise de ye ya azumi na malam bi afa ho akwa didi ubon se Dr. Likee yesa ekire no asan akire se wo ye kremoni na se ye azumi ye fastena ufa ekire kodidi a anim guase yesei ene beto na nyese bi a odi nkramosom ho few enu nti Ghana fo bebre na nso abuafu se abrantie no okasa wonkasa yi na ono nso onhwe hunu se Dr. Likee no ono nso yezongoni eba jese enkremusom no eno ono nso ensum bi na ohwe ne records a Rastanene aka Ebenezer no yobi a no yo trutru ani yie pa enu nti wone nkremufo atena enim nkremufo suban tinya de so obeba bedi nkramusom no ho few enu nti abrantie no nso Ghana fo bebre na se onhwe ne kasa eyie sanse so afa na fofora ono nso entimi mfa ma aka Ebenezer eso sanse yemfa ni hahane enko aprikensima efie aka Ebenezer na nkasa na nsan a ena niema bi ama na dwo ne ka niema bi se ya enke yade se waye agyae e ka kasa ye kasa ha ye ni se ya omse nko waye agyae ne mpo enya ade se ono aka Ebenezer no sankeka mu we ne ntiatea mu we no usuro ene ne ensama Ghana fo bebre na eka aka Ebenezer boys ni bi a ono no oye kramuni na amune waba abonten abeka se me ye kramuni ena me ne aka Ebenezer me boss me ne no enam nti we sure say obi a me ye kramuni ede enko ena me pa metimi edi me boss achi ama ne de nkramusum anim no ede atwitwiri fom enye saa ne te na brantie Khalifa no onsusun ha nani enka sam sanse enye ono nko a
ena ye kramoni ye nyina ye nkramofo na ofa skit na otwa no otwa de tufo enya de so otwa de tietia nkramosom anim eno nti onto ne bo na emom se kaso se wo ye memasema enye nyina nye ono nko a ena ye bema ye nyina ye mema na ebia o de petrend asema akabeneza akwada namune okan ye no se bia na khalifa no no de petrend na emom se nya trend na so so omne ne be ko boot for booter ene omon so aye ready ensema ono nso ekan ye no yentie namune ono nso nsema ono nso e de atodwa Jobia me hu ye one guy be called Alifa ye me junior o Konfanochi me ne ko no me junior o Konfanochi oko Mr. Carter show so e de warning kese pa kwa ma ye nyina ye superstar warning ada way hwan Alifa oye ama Dr. Likee ene mu nyina o se Dr. Likee ne nkrofo ni nyina wetimati mo ada way hwan o kana ase mo ada wetimati mo so se Likee ne nkrofo nyina ultimate o kana feel wetimati like one ada way what is asem you ma hwe o se oya niema mo ye stories na mo ye no a mo yusu ebia sorry nkremofo niema mo de ye stories na enye no kre ahwe betima cause problem one time betima go fa issue e dia ba nti yan wone mo yan kanche ofa ene mo nanka mo njai saa ne ma na mo to na wono watnas na radio station na koma ba no na kan de ope ontimi wonu wo bia ontimi ntie woni onduru ye malam karim so wo hwe malam karim na you full of education laughter bibia bu ofa ene ka sene se bia se ba na me kan akabeneza o mo dialogue say do mo try Islamic yi na o ka se ntafo o ka se bia cat ifrim e makabida mo ye o tiam se me nyimfi na me ka o ma dialogue bia se me ka se me kan wrong way se na mo nti wan pa na o ka se mo nyimfrim okay ade a enye ebe ha Islam no o ma ye nye okay ai one can cross so oye Muslim me fully Muslim oye Salah me Salah I'm proud to be a Muslim me nim Quran mushu but dem de be ma sorry about empire I know it okay into na so shuan Quran be na me nim so na Muhammad ketwa I don't know why some ko TikTok they are insulting with the Muslims yes them na people be na ya Sama said the Prophet Muhammad atem sallallahu alaihi wa dinatem eni ko say ono anka so ka sa no so no ade na okoye na okoso problem ma ye nkremofo yi na sa obi ti ka say nkremofo de so what think one as obi go say mo pentokwa but ne ka sa oti o ya aggressive yeah un ma kuma de mu na so no minim de nto sa and on test get na say and our trend okay I think say be a trend but say be so how aniema almost tell you say be how aniema because them cast the last time e jako movie bi na oye ase bibia well na mu ne enso no abusuafo yese afane afanka na nche se baabifo emefa enkodi da bia ye nyina ye wa ha Kumawood movie ayetwa etoda onhwe enye nkremofo nko enye Christians nko na emu metoda enkremofo ne kristofo nyina bom etweseni ema ne yefe pa minim kura minim shompo abranti a ye friend shompo dotie oye kremoni nenso wakọ neso ne alatiare mo one lewen mo eje ko maka bom no mu twa movie a wani beje keke enu nti yesre sankremosom ene nyamesomfo na ankasa no problem bia ni entem e wo Ghana ha nti yesre monhwe eno mankofa pinchen bia amfa ama ye besre se moma akoma enyo na akoma enkoto enye se we na sisei akire no na akoye nsem bebre akoye se ball asuja asha ase sei no eda wa ase nkete ebere beji train pe na chese oso ano a na nso asam kesie bia ni ho eba frank asiso ensuo beto a emframa de dikan emframa a ebo ene sa niema nkete we ya afi ase a eba no enu nti mesre yenuanom nkramufo ene yenuanom akristofo se we die Ghana yete asomdwem monhwe na nkwa nkofa pinchen bia amfa ama sans ye nyina ye nipa baako utwa kramuni ho a moje ebeba no de utwa kristo ni ho a enu abi
ene beba moma ye mfa watimi wakame emfa ensei yasomdua yenya ewo man mu titiriw ene yikumase ha obekumase ha sɛdeɛ yasantefo ne nkramufo eti bomu no ya na anika ofa bronu bia so a bronu bia te zongo obete pechi zongo abuabu zongo bobai zongo asokorima mpo chese bebia asantefo bia no oma make sure so omo nso ate zongo a yenuanom nkramufo nso eti wonko no se damene eto a uhu kramuni a uhunu santeni uhunu kramuni a uhunu kristoni yente bone ti yesre mumma pinchen bia emfa ma yentem you pay money transfer ebia na wo America wo Canada Europe bia wo bia wo send this card yaba Ghana wadaroma bo modern so be download the application no you pay e wo phone no so wo send this sika de aba Ghana use promo code DJKA ebusa promo code na bo DJKA na odi ahye ho ubo hye mu pe ubenye sika ni bi wo send no e de aka sika ho kwa de wo send ya brand Ghana nso no ye ntene kapre Jupe amansan boafo aha DJKA nyansapo channel bomodian so obe subscribe no press notification button for more uploads me da se wo je bre na wo hwe me yankopon hraw no nton kwanem me da se makraw bye bye.